Kani gedai All India Radio Shillong ke kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ke kubor mentaga step. Ka plenary session bahandru pupra jong North Eastern Council kan sedang ha Guwahati lesai gesngi. Menteri Rangba ke Jela Meghalaya ula play ek program Shillong My Passion henin gesngi. Badu Menteri Rangba do keri ule ro ek jing trishitam ki Start Science ka Indian Space Research Organisation. Ka kubor ke babnia. Ka plenary session bahandru pupra jong North Eastern Council kan sedang ha Guwahati lesai gesngi. Menteri Korbari ke Sarkar Pedeng Amit Shah un penyat yakni kejingyalang ke baar sengi. Kilat bat ki Menteri Rangba jong ki Jela kathan stelam mingi kinwane shim bentah ha kini kejingyalang. Ha kini kejingyalang jong North Eastern Council ki tenat bat ki Sarkar Jela beper kin peni bat dia keren ki mat bedai bat ki kampen roy ha kathan stelam mingi. Kindan ki jingelang bekerpang tang jong ki Menteri Rangba bat la kejong ya ki Chief Secretary bat ki Director General ki Pulit. Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Conrad Kongkal Sangmah nin kesngi ula play ke jingelap Shillong My Passion ha ke jingelang ke Belalong ha Cliff Colony Shillong. Ka Shillong My Passion ke dei ke jing persang banwan ra ya ka saudong saukun ke bakam khoj bat kham jerngam. Habakran ne kejing elang Menteri Rangba ulong ba kejing job jong ne program kan syong ha kejing IT lut bat ka jing dan benta jong baro kibrio. Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Conrad Kongkal Sangmah nin gesngi ulong ba ke Sarkar kalashimi kilat ban penbahai kejing tai jing shina bedai bat ka kam sports ha ke Jela. Menteri Rangba ulakran ha kesngi kut jong kejing yakop jingi ke belatip kum ka Senior State Swimming Competition ke Bakatsan bala penlong da ka Meghalaya Swimming Association rengkat kejing trailang bat ka Directorate of Sports bat Youth Affairs ha Crinoline Swimming Pool ha Shillong. Menteri Rangba ula pentip ba ke Jela kan sayo e kapung jingi kabayahap e jingi lakai Olympics na kejing rap katenat social justice bat empowerment ka Sarkar Pedeng na kebenta kibreu ke badan jingduna hakit khotmet. Ulong syok-syok baya kepisa baju ai da kejelai ki breu bayo tak maksiar ke jingil akai hakari la kentiu na nyau hajar tengka syaka arlak tengka. Bad ulong bala dadan bajob tak maksiar ha ke Olympics kenyo nyau pusan lak tengka na kejela. Ka kenhuan jong ki he na kitnat baper ke Sarkar Pedeng kala let jingo hnin gesngi ya kathan Mahendraganj ha ke district Southwest Garo Hills ha Meghalaya ban khmi bat penchong dor ya ki jingjular na ki jing shlai bat jing tua khandau badang shen. Kani ka kenhuan ka kentup yo KB Singh ubdeu Joint Secretary katnat Korbari bat Dipendra Kumar Director katnat Platengka. Kani ka kenhuan klei kendo bat dia keren bat kilanot ha ka Acheng Rang Manpa College ha Mahendraganj. Saungot ki MDC ha Jante Hills Autonomous District Council nin kesngi ki lepnya so abat ka BJP ha Shillong. Ha bakran na kejingelang Nalin Kohli ubadai khmi ya ka BJP ha ka Jela Meghalaya. Ulong bakane ka kejing sedang jong kejing kieu ka seng BJP ha ka ne ka Jela. Menteri Sarkar Meghalaya ubadai ne ka seng BJP uba AL Hek ula kentu ikini ki MDC ban trishitam na ka benta ki breu ka rilum Jantia. Kinong tray bat kinong kit kam kaseng BJP kile don lang ha kini kejingelang bawan penyeso kini ki MDC sya kaseng. Kani ko kubor ka Wan Shapi nag All India Radio Shillong. Menteri Rangba do kariu Narendra Modi ulong ya ka Indian Space Research Organisation ISRO ba ka jingdu no ya ka jingya pak tien ka basai no Vikram Lander jong Chandrayaan 2 kam shimla penduk mensiam. Menteri Rangba do ula keren ha ki start hau na ke ISRO Center ha Bengaluru. Menteri Rangba do wilayaro ya ka jing trishitam ki start hau bad ulong bakane ka layarap ya ka jing tay ya ka jat benriu. Ka Indian Space Research Organisation ISRO kalong bawat hapedeng ka jingdo e ka jingya pakten badu Vikram Lander hendrai ya kendai pau hado kendai pesan na ka shispa ka jing tmu lala ban pendap. Ka ISRO kalong bau orbiter ula deploy ha kalentiat badan tawyar ya ubenai. Kalong syok-syok bakane kan yarap ban penrus pa ya ka jing sngutho spang ka jing penlong ya ubenai bat e ka jing don KA bat ka ha ka polar region. Ka ISRO kalong baka kamera jong unu orbiter kadai ka baklan bat kan ai gidur ki ban mentoy ya ki Start Science ha keleng ka perthai.
Ka jingi kendo ka basau jong ka North East Democratic Alliance NEDA ka badai ka benta jong ka sarkar NDA kan long ha Guwahati la syai kesngi. U nong ai kitien ka BJP u Dr. Numal Momen u leyatho ba u presiden ka BJP u badai u menteri Korbari ke sarkar Pedeng u Amit Shah rengkat bat kiwai-kiwai ki menteri rangba jong ki jela kathan stelam ingi basen syar ke NDA ken ya benta ha kene ke jingelang. Nalor kini kinong yalam balarang ba Kaneda ki menteri bat ki chairperson jong ki corporation beper jong ke jela Asam kinwan bani benta. U Dr. Numal Momen uliyathu baya kimat bedai bat ka jing penklan ya Kaneda on ya keren ha kene ke jingelang. Ya kiwai-kiwai kimat bakenthop ya ka National Register of Citizens ru la bani keren ha kene ke jingye kendo. U Presiden Kari u Ramnath Kovind sedang banlit jengo ya kilai teligiri nadok la syai kesngi. U Presiden unit jengo ya ke Iceland, ke Switzerland, bat ke Slovenia nadok la syai kesngi hadok ka kat nyau terik menta ubenai. Ulong bakani ke jinglit jengo kan penklan ya ke jingye dai kini giri bat ke India hakaliang ke jingkala ke Sun Beneng, ka Lariti, ka kam jengo kai perthai, ka rep karyang bat kiwai-kiwai. Ha Iceland bat Switzerland u Ramnath Kovind un ai jingkren ha pedeng kisamla ha ki skul ba baki puli. Ha Switzerland u presiden un play ya umat jong Mahatma Gandhi ha ka jingrakhe dap shispa san posnem ka sngi u Mahatma Gandhi. Ka jingna u presiden cha Slovenia kan dei ka sien ka baning kong da uno u presiden ka India. La ban kedau hang ne ba ka Slovenia kalayo jingna luoj ha ka snem syajar kan dai spa kan dai puwei. U National Security Advisor Ajit Doval ulong baka jinglong jingman hajamu bat Kashmir kalanang khambha. Ulong ba khandai puar nak shispa ki jaka kilalait nak jing perking. U Ajit Doval ula pensyai ba omdon ka jingkeli bathombor dak sipai. Nrei ulong ba sipai ki don menelek persya ya kilek no. U Ajit Doval ulakam ba buan nak kinong Kashmir ki kershan ya ka jing pendam no ya ka artikel laispa nyopo. Namar uong bagi yoi ya kikabu ki bakam kraw kalawai ke bakam baha ka jingkiu syaprang ha kayo kakon bat kilat yokam. Halor ka jing syakem kinong yalam san perthai u Ajit Doval ulong ba omdan iwei ru iban syak pengat lagi kendon le akam seniu. Henry la set eki tat hado baka jinglong jingman kanda biang ban peniat syaprang ya ka jing sensyar pat ba. Ha Colombia ki presiden bat ki menteri na ki nyau telikiri ke Amazon kile kendo hnin kesngi banya keren ni kilat banya dai ke klau Amazon na ka jing kemding bat na ka jing pomding pathar. U menteri ketenat environment ke Colombia u Ricardo Lozano ulong bakilat batmai ki kentop ya ka jingbo ya ka Amazonian Cooperation Network ban ai jing tip halor ka jing pomding. Shosho ulong ba ki jing tip kin kentop ya ki jing tip halor ka Sun Beneng bat kumno ban khanglat ya ki jing kala ka Sun Beneng bat ki jing ma na ka jing ti bean ya ki marpo kendo. Haswa ban penkut ya ka kubor hagani ka step sa sisien kimat bakongsan. Ka plenary session bahan rupupra jog North Eastern Council kan sedang ha Guwahati la syai kesngi. U menteri rangba ke jela Meghalaya ula play ke program Shillong My Passion henin kesngi. Badu menteri rang badu kari uliaro iki jingtre shitom jangki start science ke Indian Space Research Organization. Bat katto ko kubor kalakot akan ke step ke balawan syapi nak All India Radio Shillong. Ha kapor prabajing ini so abaga Delhi Station nak benta ke kubor ha ka ketien Hindi ke banbot ke kubor ha ka ketien Pareng ha kapor prakat san minute. Ngipen kan mau pi ginong ngap bah kapor prashteng nak ke station penio ke kubor nak tanch telam ingi ha ka ketien Pareng. Snobha ban ap mentai ki kubor na Delhi, kapor mentai kala jandap artan praduna san minute.